naguze ko nsigaye nkunda Dennis shaka pi nsigaye numva mbabaje no kwihora nakwiyahuje no way Mirinza ntabwo yakwiyahura kubera umusore ndiseriye kopi biragoye kudasarira Dennis bitewe no kuntu yitwara ku mukobwa bari kumwe mu rukundo ahubwo bicyaha cyo kuba naramusariye cyo ndacyemera pe siko bya bintu biri serious ubwo se kubabaje God forbid gusa ntabwo yabikora ahubwo Dennis maze kumwizera maze no kumenya ko nkunda byanyabye amena rwose aha mirika nkureke kanjye kureba ko document namuhaye zinyujejemo amaso ve muri ibyo by'inkundo kuko vuba akazi karatumerera nabi kabisa I think yuko ari hambeshye negura mwana wanjye n'uwanjye Imana stand menshi cyane bro akagombye ko yarabaye mwana wanjye nuko atagize amahirwe yo kuba But all I am is one notch in a bedpost, or at most the ghost that keeps you warm, just the ghost. We went searching for some comfort by using one another, both needing lovers of some sort. But it was violent, it was cheap, how we trade for what we need, with words and curves behind closed doors. I bought the lines I needed from you, slipping out of that dress and my high-heeled shoes. I guess I needed my fix too. I spent the night so you'd spend your words, and we both got hooked, we both got burned, 'cause I moved the way that you like, and you fed me your best lines, and we took one more hit. Muraho nitwa Ivete muzaniye amakuru meza hamwe na Overx Surprise kuri ngo ushobora kubona ibikoresho byo mu rugo byizewe kandi ku giciro cyiza. Muri Overx Surprise tugufitiye amateleviziyo mu ngano zose zitandukanye, tugufitiye amafirigo yose y'ubwoko bwose butandukanye, tukagira kandi amakwizine y'abarakoresha gaze gusa ndetse nakoresha gaze n'amashanyarazi. Dufite microonde zaba iziri digital ndetse n'iziri manuel. Muri Overx Surprise kandi tugufitiye amasupanete meza atandukanye y'ubwiza buhebuje agufasha kudekoratinga mu cyumba cyawe. Tugufitiye kandi utumashini twoza imodoka ushobora kwifashisha wuhira imboga n'imbuto ndetse na jardin yawe mu rugo. Muri Overx Surprise kandi tugufitiye amapanu meza agufasha guteka ndetse no kotsa ibiribwa bitandukanye utifashishije amavuta ku bantu badakunda cyangwa se bafite ikibazo kitabemera ko bakoresha amavuta. Dufite kandi blender nziza zaba inini n'intoya mu kigero cyose wifuzamo, ibyo bikoresho byose birahari. Hamwe na Overx Surprise tugufite ibikoresho byose nkenerwa aho ngahe wawe mu rugo. Ikindi nuko dushobora kuba twagufasha kubikugezaho mu gihe wifuza ko tugukorera service nayo turayikora. Hamwe na Overx Surprise ushobora kuba wifuza kugurira umuntu igikoresho cyangwa se akandi kantu utari hano hafi ukadutuma tukakugerera. Overx Surprise dukorera hano mu mujyi munsi y'inyubako ya Makuza iruhande rwa parking ya Simba, dukora mu nyubako yitwa BH Plaza. Ikindi kandi ushobora kutubona ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Instagram na Facebook, twitwaho Overx Surprise. Wena duhamagara kuri telefone ngendanwa ariyo 078 93 64 325. Ushobora kuduhamagara cyangwa watwandikira kuri WhatsApp. Hamwe na Overx Surprise byose wifuza mu gihe cyihose ni karibu. Ashobora kumbwira impamvu uri kundeba gutya? Semiri, kunda Dennis cyane. Amen. Ibyo byihorere ko nsubiza. Ni iki kintu wamenya kuri Dennis utarasanzwe ukimuziho?
bikaba byatuma umuzinukwa byiteka. Gusa ushatse kuvuga iki? Ntacyo nshatse kuvuga Miri. None nubwo ryo rwumbaza ibyo byose. Wenda kubera ko uri mu rukundo umfasha kugira inama inshuti yanjye kuruta njye butarurimo. Niyo inshuti yawe se kandi? Miri ntabwo muzi. Gusa iyo nshuti yanjye ifite umukunzi bamaranye igihe gito. Ako umukunzi we afite umwana hanze. Kandi iyo nshuti yanjye iramukunda cyane cyane pe. Gezaho kopi. Wirushye nsobanurira. Ntabwo ari ngombwa. Kuko njyewe nkimara kumenya ko ufite umwana hanze, direct nahita ngaruka igendera. Kandi uba umukunda cyane. Ndabyumva ushobora kuba umukunda cyane, kandi nawe nkunda pe. Gusa iyo ugeze ku mubano w'umwana na se buriyo ugenda gake. Keretse wenda mama w'umwana atagihari. Aho wagerageza ukizirika ukamubera mukase. Ariko mama w'umwana aramutse akiriho, shana nubwo byansaba gutekereza kabiri. Babaye baratandukanye se. Kopi. Baba bari hamwe cyangwa baratandukanye. Uri umwana ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kandi ni nk'itegeko umusaza ahora yubaha mama w'umwana we. Dore bikagutera gufuha buri gihe. So, aho kugira ngo mbeho natuje umutima wanjye uhangayitse. Nabiva mwakiri kare. Black ink on blue lines, but all I am is one notch in a bedpost, or at most the ghost that keeps you warm. Ese kweri kwikura nkwiba. Ndese gukwiba. Kuvuga wowe. Nimba ari byabaye kare please. Sam twese twatwaye by'akanya gatoya. Kindi kandi wibuke ko tutegeze dusomana. Ibyo bintu ntabwo ari byo ndiko ndavuga ariko. Navugaga ibyanje na Jolly. Nose ubwo niki kigusekeje? Ahubwo we ko ufite amasoni, what's wrong with you? Okay Sam, nimba nta kindi reka mbe nigire mu cyumba kuryama. Gusa menya kino kintu, ntabwo ngikunda Jolly. Nabimenye neza ubwo yagenda kare nubise nta kintu bimbwiye. Ndumva ari byiza kuri wowe noneho. Ibyo gusa. None urashaka ikindi? Ntacu, gusa nyene nubwo je na Jolly birangiye tutari kumwe. Ndagusezeranya yuko amafaranga yose wampaye nzoyagusubiza kandi thank you so much kubwa buri kimwe. Sam, nta kibazo ntibiguhangayikishe, ikiza nuko umeze neza. Thank you. Kopi wari ubizi byose. Rakunda abagutyo. Wari ubizi ko umusore nirirwa ndakubwira umusaza wawe. Yabikubwiye. Wow. Bivuze ngo nawe wari ubizi. Jolly, I'm so sorry. Nanjye nemenye ejo bundi. Shaka kubikubwira ariko numva byaba byiza Sam ari we bikwibwiriye. Kopi ndi kugenda mbona ko nta nshuti kurimo. Kudushobora kumenya ikintu yice kukimisha. Jolly, Sam ni musaza wanjye. Gerageza nawe hano wishyire mu mwanya wanjye. Ari wowe Dennis agakora ikintu ukakimenya wamutanga. Sureba. Nari mbizi ko utari bukomeze kundakarira. Gusa nyine umbabarire pe. Nanjye kuva mbimenye naramututse bihagije. Kugeza n'uyu munsi ntituravugana. Ariko basi nawe mubabarire. Kopi urabizi ko nta kintu naguhisha. Sinzi impamvu ndi kumva ntakimushafuriye Sam. Ushatse kuvuga iki? Nkibimenya narashavuye. Narababaye cyane rwose. Gusa sinzi impamvu nyuma y'umunsi umwe naciye numva umujinya wose uhetse. Byibura se mwaraganiriye? Oya naciye ngenda. Gusa ndumva ashaka kuvugana nawe. Jolly, buretse gato. Are you in love with my brother? Mwiriwe. Mwiriwe. Kopi ko ateze kuva ku kazi. Ejo nagize akazi kenshi byatari.
ndumva naniwe ndanashonje mbese. Ugize imana usanze n'ibiryo bihari. Kambanze nduhukeho gato mbone kubyicarira ntuje. Ese kopi uracandakariye? Sam ndacyakurakariye. Stella, nawe ntabwo nzi ko ashyigikira Sam mu bintu nka biriya. I'm sorry copy. Stella nta makosa afise kopi. Amakosa yose nayo wanje. Nije nashatse kwigira uwo ntari we. Ariko n'ubundi nta n'ikintu byatanze. Gusa Jori narabimubwiye namusabye n'imbabazi ati ko atazongera no kumvugisha. Shime rero ntabwo ariko bimeze. Urashaka kuvuga iki? Jori twavuganye Sam. Yambwiye byose. Gusa nyine felicitation. Umaze gutsindira umutima we. Bivuze ko Jori ashaka no kukuvugisha ariko ngo yabuze aho abihera. Ushatse kuvuga iki kopi? Excuse me. Agiye se buri. Simbize kandi. Ngiye kubaza impamvu utagiye ku kazi. None nibuze ko uyu munsi udakora. Ibaze. Sam ari hese. Shana ari mutumye ku muhanda kugura inyama n'utundi turongo duke. Ndebye muri frigo nsanga nta kintu kirimo kandi nashakaga kubatekera uyu munsi. Sam yagiye guhaha. Watumye umusore guhaha. Bitwaye iki? Sinkubwiye ko ari inyama n'utundi turongo dukeya. Cyo nta birenze wanda. Biragitwaye copy. Wifashe utuma Sam guhaha ajya mu nyanya n'intoryi twese turahanga nacyo dukora. Stella ukuri numvaga nifitiye ubunebwe pe kandi narebye nawe mbona sindi bugukure mu cyumba ngo ujye guhaha. Ubutaha ujye umbwira copy nzajya nza rwose unumi. Nibyo ndimo mbihagarika ariko ntuzongere gutuma Sam uzi ko umufata nk'akana k'imyaka 5. Okay Stella. Ese ubundi ko numva uri kumuvugira cyane bita. Copy nta kintu bivugiye. Kandi nawe urabibona ko ari ibintu bigaragara Sam amaze gukura n'umusore. Gutyo gusa. Gutyo gusa. Okay. Basi ntabwo nzongera. Kuri hano se? Wowe kuri hano? I'm sorry. Never mind. Gusa niba ari Dennis yarode kurondera, arasohotse mu kanya aragaruka. Okay. Ese Jori nakubaza? Shaka kumva kimwe. Ubundi unyangira iki? Kenda kwinyiza mbabarira nsubiza iki kibazo pe. Kuko urabizi neza nkundana na musaza wawe. Rero ntabwo nakwihanganira kubona unyanga ntazi n'icyo nzira. Ntacyo ziramiri. Kibazo nuko mutabiranye na gato na musaza wanje. Ngwiki? Yego miri wabyumvise neza. Ntabwo ubiranye na Dennis habe na gato rwose. Ni gute watinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo Jori? Ubundi se umukobwa umberanye na musaza wawe kuri we numeze gute? Mva nkubwire miri. Icambere ntimuberanye. Uravyumva? Ahubwo warabireba ukabona muraberanye na musaza wanje. Ikindi kintu urukundo rwanyu ntiruzoshoboka. Nubwo iminsi mike ubundi bigahera. Ahubwo nkugira inama wawe uvuyemo kare bitaraba nabe. Uravyumva? Sundi nuko yekiri kumbwira ibi byose. Ni inama nakugiraga yewe. Subundi ubona kikwitaho uko byari bimeze mbere. Wapi? Nuko yabonye ko utamukwiriye. Shaka bitekereza. Wese kandi ko iruhutse uvuye mu biki? Ndahaze byahatari. So wariwe nk'ukurikiwe. Gahuraje. Gusa nako kurya ibyo watetse kuva kera byari biryoshe byahatari. Ahubwo uzoje dutekera we. Ari byanjye n'ibya Stella Sokondi be. Of course bya Stella nibyo birenze. Anyway, kwiri kubimbajije. Nari nzi ko nyine uri buvuge njyewe nk'uko wowe na mama mwahoraga muvuga ko ari njye mutetsi wa mbere. None ubwo nyine warasubiye inyuma. Ukunda Stella? Viri kuvuga nibiki kopi? Ntacyo mvuze Sam, ahubwo n'ikibazo nari nkubajije. Stella ni inshuti yanjye.
urabizi ako ahubwo ubu yabaye n'umuvandimwe kuri jewe sinzi ibindi uriko uravuga. inshuti yawe? Of course yes. Ibyo gusa tu? Yes, gutyo nyine. Ahubwo ndi kubona wanagwaye bakujyane kwa muganga, ufite ikibazo. Ahubwo se Sam, nyuma yo kumenya ko Joro ashobora kuba kigukunda, uri gutegura iki? Kiki kopi? Amen. Ndakeka ko Joro agukunda, kandi nawe urabizi neza ko umukunda. So rero nibazaga niba nyuma y'ibyo byose mujya guhitamo official couple cyangwa se hari ikindi kiri muri urwo rutwe rwawe. Kopi, ntabwo ngikunda Jori. What? Kanda ubwiza kuri kopi. Kuva wamenyeye ko Jori atankundira uwo ndiwe, ariko akunda ibintu gusumbya umuntu, I choose to stop. Kumbe ni wowe. Ni jewe nyine, ega ntawe uzonshira. Ahubwo Sam arahari. Uramushakira iki? Nga mukobwa ara. Ubona ushaka icyo ndamushakira. Icyo ndamushakira kuraba ko ikiwe. Ntawe uri wone rero ntawe uhari. Stella, waje nabwiye ikintu ufashe. Niwumva? Webaye inshuro yakangawe mbesha ko Sam adahari bikangira imana mayi. Ngwino hano ufite umushyitsi. Umva rero nkubwira Jori, nushaka kugenda gake uve mu buzima bwa Sam kuko nawe ntago kigukeneye. Washatse kumwereka ko ushaka amafaranga ntago wamweretse urukundo, kandi amafaranga ushaka ntayafite. Buvemo rero. Waje kudedemba. Nasoje. Wowe kaburinde umbwiye amajambo. Ndi Stella wa wundi. Yego ba. Sibyo wa wundi uzi neza ko agomba guhangana nawe paka. Bite Jori? Umeze neza. Deni kucyamisha ko ufite umwana. Wiki? Wanyumvise neza. Deni, nanizi kuri inshuti yanjye. Ariko maze gusanga ufite utuntu twinshi tw'utubanga ubitse kandi tutari na twiza. Vugira hasi. Nkugumira kumvisha koko. Yashaka kanyumva Deni. Kuko ibi ngibi nakabaye nari mubwiye umunsi wa mbere mbimenye. Nuko nasanze byamugiraho ingaruka kukurusha. Ariko se Deni, uri gutuma umwana gukunda cyane. Utekereza umunsi yamenye uriwe neza atazaniyahura. Just for once, can you please shut the fuck up? Unumvishe sohereye. Buno byo nisubiye kuhehe. Narabyimviye neza Dennis. Wishaka kubihakana. Umwana w'amezi 5. Kopi. Ubutano njye no kumva uzyumviriza neza. Don't you even understand the word privacy? I'm sorry Dennis. Nabyumvise ntabishaka ariko ntibyakuye ko ntabyumvise. Ufite umwana w'amezi 5 umufitanye na Aria. Jesus Christ. Kopi. First of all, I don't you any explanation. Gusa ngiye kubwira ingibi byose. Kandi mbahoro ntega amatwi. Turumvikana. Jori kutavuga se. Ndavuga so mukabwejera. Nta kibazo wambwira. Kuko ko niyo twavuganye udahari ibyo twavugaye mu Rwanda yimubwiye. So wambwira ntacyo bitwaye. Stella is my guy. Fine. Sam, I'm so sorry ko byabaye byose. Ukuntu natumye wiyumva, n'ukuntu yitwa nyuma y'uko mbwiye uko biyumva. Gusa nanjye yabwaraye jewe. Ntabwo nawe bwamenye uburyo ndagukunda. Nanjye nisanze nawukunze ntazi uko byagenze. Sam, ndakwinginze umbabarire. Jori nta mpamvu ufite yo gusaba imbabazi. Kuko ndatekereza ko nawe mfite uko ndakwiyumvamo, nawe mfite uko nyiyumvamo, ntacaka ibirimo. Ndabizi sa. Gusa nizere ko uko wanyumvagamo atacahindutse, ko nanjye ndakwiyumvamo. I love you, Sam. Jori, naragukunda Jori. Ndagufite mu mutima wanje.
Jori numvaga nta buzima mfise mu gihe ntagufise mu buzima bwanje. Numva ntigera nimagina ukuntu nzobaho muri ubu buzima ntagufise. Ariko uyu munsi nize kubana nawe nk'umuvandimwe mukuru kuri jewe kandi ndabyubaha. Ushatse kuvuga isa Jori, ubu ndagufata nk'uko byahoze. Ndagukunda ariko nka sister wanje. But why? Basi wabonye undi muntu? Jori, sinzi ko nakubwira ko nabonye undi, ariko I think mfite umuntu muri iyi minsi. So umutima wanje uramukunda, anyitaho, ampa agaciro, atuma nimvamo nanje ko ndi undi muntu utandukanye n'undi. Basi mbwira, ni Stella ndabimenye? Wapi? Wabaye iki kopi? Kuva hano ugiye mu biro bya tennis nkambona ugarutse umeze gutyo. Ntabwo ari mvuye miri, ahubwo mvuye kuvugana na nshuti yanjye nakubwiraga. Iyo nshuti yawe se kandi? Imwe yambwiye yasanze Sheri afite umwana hanze? Yego. Nyine iyo nshuti yanjye hari inshuti yayo. Yumvise Sheri bari kuvugira kuri telefone, ariko ntiyumva neza ibintu yavugaga. Icyo yumvisemo n'umwana w'amezi 5. Ubwo nyine muri wahita yanzura ko ubwo umusore afite umwana w'amezi 5. Ariko nyuma baganiriye neza aza gusanga uwo musore mbere yuko akundana n'iyo nshuti ye yari afite umukobwa bakundanaga. Amutera inda baratandukana, ariko atabizi ko yamuteye inda. Inda nyine irinda igira amezi 5 ivamo, umusore atarabimenya, babona kubimubwira. Inda yarinze igira amezi 5 bataramubwira ko yateye inda? Yego. Yo, ko ari abana babizi. Undi se bareka kwirushya babibwira uwo musore? Disi bamuteye agahinda gakomeye cyane. Ariko uzi ko papa nyakwigendera utaranabona umwana. Mbega inshuti yawe ukuntu imbabaje. Erega miri, uwo musore se nawe inshuti yanjye cyane, ahubwo umukobwa ni inshuti yanjye. Ubundi kwibaza niba nabwira umukobwa akamwanga. Oya sha, ntabwo yamutererana ari muri ibyo bibazo. Namukunda mube hafi kuko ari mu bihe bitoroshye. Ariko miri, ubwo uri seriye ko wari wowe utamuta? Ndi seriye kopi, mbaye ndi inshuti yawe ntabwo namuta. Wait, ushatse kuvuga iki kopi? Ko numva umutima undiye. Miri, ndakwinginze ntiwange Dennis kubera ibi bintu. Nyine umukundo namube hafi nk'uko wabivugaga. What? I don't understand. So ni inshuti yawe bavugaga, Dennis niwe wateye inda aza kumenya inda yavuyemo. Ndekura kopi. Ndakwinginze ndekura. Miri, ndakwinginze ca bugufi. Yari yambujije kukubwira ibi bintu. Ibyo kuba ndi bwirengagiza nkicara ngakora akazi nkaho nta kintu na kimwe nzi, ibyo ntabwo biri we byibagirwe. So ndekura rero. Babe. We took one more hit of skin and script. You lose me in your sleep, tucked beneath the same sheets that shadow.